इमेज पाउदम येंगबी ख्वाई किबु तम कुमार नौरन अहानब्र तरामलोक सबलोइनना ngasi मरुबु पाउ पिजरी इंडिया दा हुजिक फाउदा कोविड-19 लाइसेंस सेन किबगी मसिंग लाख अनिगा लिसिंग कुनिथोय सामिगा सुपना निपान सुखरे लांगमिदों हायर सेकेंडरी स्कूल अमदे लांगमिदों ड्रामेटिक यूनियन हॉल हयेंगदगी कम्युनिटी होम आइसोलेशन सेंटर ओइना मथौ तव होरगनी लोइनना Dramol Congress की लुसिंग ममता बनर्जी अहुमलक सुबह ओइना हयेंग इंसकेशन नोबिता सिमिस्टर ओइना वासक लोदे मपुंग पाव लोबिदसी कोरोना वायरस ना मालेम गी लेपा कयादा अचौब सैथें कया पीरी लाइसेंस असिना मालेम गी हजिक फावदा मियोय क्रोर 35 लाख 35 लिसिंग निफुमा साटेट का मौद्रात्रेट नहानख्रे एक्टिव केस ना क्रोर 3 का लिसिंग मरफु हमदोय चामगा मौद्रा माथोय ओइरी नाबदगी फरक खिबना क्रोर 5 लाख 2 लिसिंग निफुमापन ग सनी कुंथ्रानी पानी लैखिदबना लाख कुंथ्रागा निथोय लिसिंग 300 ग चहुम हुंबुनी पानी हौजिक फावदा भाइरस असिना ख्वाइदगी सैथें नंगलबा लेबाक असि यूनाइटेड स्टेट्स ना ओइरी लेबाक असिदा हौजिक फावदा केस क्रोर अहुम गा लाख 13 लिसिंग हुमजा ग चानि पांत्रात्रे थेंगनख्रे एक्टिव केस ना लाख 59 लिसिंग मरफु हुमदोय चमापन गा 13 नि नारबदगी फरखिबना क्रोर 2 गा लाख 58 लिसिंग 5 चहुमगा मौद्रा हुमदोयनी अमसुंग लैखिदबना लाख 5 लिसिंग 63 का चंगा सुख्रे अनि सुबदना इंडियन ओइरी लेबाक असिदा हजिक फावदा केस क्रोर 2 गा लाख 2 लिसिंग 42 चानिपान गा 53 ओइरी एक्टिव केस ना लाख 30 गा 3 लिसिंग 43 चाम 53 नाबदगी फरखिबना क्रोर अमगा लाख 63 लिसिंग 300 गा सनी मौद्रानी थोइनी लैखिदबना लाख 2 लिसिंग 22 चामरी गा सुबना निपानी अहुम सुबदा ब्राजिल ओइरी हजिक फावदा लेबाक असिदा केस क्रोर अमगा लाख 48 लिसिंग 108 गा चंगा 18 थेंगनख्रे एक्टिव केस ना लाख 32 लिसिंग 35 चात्रेट का हुमरी नि नाबदगी फरखिबना क्रोर अमगा लाख 38 लिसिंग 35 गा चामा 94 नि अमसुंग लैखिदबना लाख 3 लिसिंग 9 चात्रुक 19 नि इंडिया की लेबाक असिगी ओइनसु महाराष्ट्र स्टेट ना हजिक फावदा केस लाख 93 लिसिंग 108 सुपना 19 थेंगनदुना हानबदा लेरी स्टेट असिदा एक्टिव केस ना लाख 3 का लिसिंग 58 सुपना 300 नाबदगी फरखिबना लाख 9 लिसिंग 94 चामगा 59 नि अमसुंग लैखिदबना लिसिंग 100 गा चानिपान 58 नि अनि सुबदा केरला स्टेट असिना ओइरी स्टेट असिदा हजिक फावदा केस लाख 33 लिसिंग 3 चात्रेट का मरफु गा 8 थेंगनख्रे एक्टिव केस ना लाख 3 गा लिसिंग 3 चनी गा 30 नि नाबदगी फरखिबना लाख 3 गा लिसिंग 3 चाम गा सुमना 8 नि लैखिदबना लिसिंग 5 गा चामरी 50 नि अहुम सुबदना कर्नाटका स्टेट असिना ओइरी हजिक फावदा स्टेट असिदा केस लाख 13 लिसिंग 93 चहुम सुमना अहुम थेंगनख्रे एक्टिव केस ना लाख 3 लिसिंग 94 गा चात्रेट का 53 नि नाबदगी फरखिबना लाख 13 लिसिंग 35 गा चनी गा मौद्रा 8 नि अमसुंग लैखिदबना लिसिंग 13 का चनी 50 ओइरी इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर एल लोकेशन हाइक्रे कोविड-19 लाइसेंस असिदगी ngathoknaba ahanba tangkhaki oina uripok thamaiban sawol yauna ima kaitheli akoiba yauna sanitizer kapthokpa hawdokpani license asidagi ngathoknaba IMC na lokhotam thokba thabuk lokhali IMC na kanna honaduna su miyamna lengak na pidaba SOP ngaktrabdi kanaba leroi wafam masai ngasai Imphal Municipal Corporation amadi City Police ki team ga kusamnaduna COVID-19 की अनिसुबा वेब ते ngathoknaba Imphal City की अकोइबदा ngasi ayuk sanitizer kapthokpada mayor na pholo khibani mahang makha tarduna laina asri ngathoknaba amadi hena sandok handunaba miyam punna vaccine kapthokpiu haike Thoromduda City Police की OC Sudrishu Saruk yakhibaga loinana sang naina hapta khudingi sanitize tawnaba thorang lokhali masida sumyam nasu corporation PBU haike
State asida COVID-19 gi oirakliba phibam asigi yenglaga Hianglam constituency gi oina hayengdagi hauna Langmidong da leiba Langmidong Higher Secondary School amadi Langmidong Dramatic Union gi hall ase community home isolation center oina mathau tawba horgani haina constituency asigi MLA Dr. Y Radhesham na phongdokre wafam ase hayengdagi hauduna mathau tawba haugadoriba center asigi sengot sagatpagi thabuk-sing yengsinbagi khongsatta haikibani Kakshing District CMO Dr. T.H. Rajan, District Surveillance Officer Dr. E. Kiran, Kakshing District SP Victoria Yangkhom Amade, SDO Waikhong A. Roman Yauna, Satkibak, Yangshin Kongsat Aduga Mari Lenana, MLA Radhesham Nakata Aduna, Manipuri Yoina Hosi COVID-19 Yorekliba Pim Masigi Yanglaga, Lengang Lokat Pa Tabak Manungsana, Hialam constituency, Gi Oinasu. Mahang chairman of a committee assembly committee asina paket pathabak singi manung sana hayengdagi haiba community home isolation center asi thabak tawa horgadabani CSIC asi inmate samadagi sam kun phawa leiba yagani haiba center asina mathau tawa horabadi Hianglam assembly constituency gi mafam khara mamangda positive case yarpa matamda anaba singi leifam matangda leiramba khudong sadaba kaya adu kokhan mangam lagani adubu miyamna center asi hangdok le haiduna laina asidagi laithokpa gi mahutta lengakna pidaba SOP sing si ningthina ngakpiu amadi covid ki vaccine su hek yalba makhai kapthokpi haina mangna appeal tawki yam athu matamda akhoi Hianglam kendra oikhalaiba positive oiba masing thini yam khalakuna maram oidana home quarantine leba matamda khudong sadaba aidi lairabna thanba lekai khungunina masagi tonganba kitchen masagi tonganba bathroom masagi tonganba latrine lejidabana maram oida khudong chadaba yumda lairakanda positive case singina home isolation tabu matamda lehore mayamda su santok nambagi atuma tabu maram amsu arakpa aduga medical facility su madudai hena phaba piba yana nabasumba center se hoy santok sabani Kakshing District ki manung Channa leiba tongan mafam singda miyoi ani nauna COVID-19 positive oibana maram oiraga miyoi sing asina leiba mafam singda containment zone nauthok le haina additional district magistrate M Kapajit na thokpa serolaman haidi containment zone nauthok mafam singa dudi kaida khonang lekai asigi nokpokta namairakpam Premjit Maitei gi yum inghol nongsupta Sagol Sem Subhaschandra gi yum inghol awangda IBR road makhada Elangbam Anita leimagi yum inghol ni ani suba containment zone a kaida Yawambung ni lekai sigi nokpokta Laisram Roman gi yum inkhol nongsupta ningthau khonjam Indrani Devi gi yum inkhol awangda Burma Sung Road amasung makhada ngangom ibol gi yum inkhol ni COVID-19 second wave thengnana ba honabada Manipur gi Mairoi Singi apun balup MSU frontliner warrior oina honagani haina MSU gi information and publicity secretary Wakai Mayum Rimakanta gi serol hairi serol sida makhata aduna malem gi oni sanrogli ba web asina landam asida su akan basapu pirak liba si thengnana ba lengang na akan section tharang lokhot liba serak asida tongan ba lebak sing da su oxygen wat pagi asobu wathok ama laklei landam si da su oxygen shortage asi thoktana ba landam si da leiriba oxygen gas plant sing hen akan meng sang ba loina tangai fadana sangda ba oxygen awat ba lehendana ba mangjong thabak lokhot pa tangai fade MSU gi thongmi sing nasu license asi thingna ba honabda asobu thorang logani haike Sahi taruk ki mamang dagi layong khangdana naduna laklaba Thawal district ki Wangkhem AC gi manung san leiba Yaripok Bisnuraha awang lekai dagi sahi trauma khak tangai riba Thonawjam Lanchen ba Maitai gi yumda Kendra sigi social worker Kabam Jadumni na satuna imung manung gi miyoi sing unaduna Lanchen bagi ana layeng gi matang da wari watai sana khibaga loinana mateng pangkhre amadi mapanam da puduna layeng lagani haikre mateng Pangluba duga mari lena social worker Kambam Jadumni na phungdok pada Lanchen ba Maitai gi ana layeng gi daita logduna Bangalore da leiba Nimhans da masayang na satuna layeng lagani haina phungdok paga loinana miyamna su angamba mateng pangbi haina appeal tarokli Awjam Lanchen ba habasi phibam amadi imungi condition ji gi wari tabada ya kanti wakal mai to phawgi aduna ayak masi kai to buyage ai side gi pangage khalaga ayak mafam sin laksagi bani adu hojiti ayak jaga thungjare aduna Manipur da lai bas khoi social media asna phangbang ngambiba ubang ngambiba punimak organization punimakna hari bemu sida ang mateng pangbiyo ayak side su pangjaraga ai isamak yauna
ai nimhansta bengal laiba nimhansta chalaga angang se layang bagi wakalon jai chapchana ai thek logere habisi media gi thong dai hang thamjari Tidim lambi ki Churachandpur ki Imphal tamna lakpa garida aina thingkraba nisha ki pulam sing putok pusin tawre haiba akaknaba pawama phangwadagi ngasi ayuk pung 13 ge minute 18 rom tabada Bishnupur commando gi OC Subedar Y Sakti Sena Lusingba team amana SP Bishnupur gi Pauktak makhada frisking amadi sacking sathabada heroin oigani singnaba posak gram 7yankhai amadi kg aniga gram 100 kunmarom lumba WI tablet phagat pangamkhre Haiba Pulam Singadu CDO gi team aduna Royal Tours passenger bus number MN01AA0484 da thiba humbagi thabak sathabada phangkibani Nishagi Pulam Singadu bus adugi handyman MD Abdul Lakif Sahikun Apopa MD Satar Kwakta Sebla ward number 2 dagi miyosina purambani heroin singnaba pot singat posak adu shop case yankhai mari da pahablambani aduga kg aniga gram 100 ga kunmangarom lumba tablet sing aduna plastic na tra mari thokna yomlambani madagi handyman MD Abdul Akib Sufaki Farmio amadi Pulam Sing makha taba legal action lakonawagi number police sinakre hairi Manipur State Council Communist Party of India gi State Councilor oramba ngangbam iboton maitai na chaliba tha megi tang anida masagi anaba amadagi singarel da leiba masagi yumda laikhirabda ngasi awa phonro ko mifama ma COVID-19 gi SOP ngakna laikhidrabagi yumda pangthokre ngasi gi mifama duda Kundrakpam Local Council CPI gi Secretary Bhogendro Imphal East District CPI gi Secretary Ice Bimol amasung Manipur State Council CPI gi State Secretary L Sotin Kumar na preside tawke mifam duda State Secretary L Sotin Kumar na phone khibda masagi sahi marpu sukraba laikhidraba NG iboton Sombung Sangit Samaj gi Treasurer amadi President orambada natana ing listing ma samapan humdrai pandagi MSC CPI gi State Councilor su RMK mahak Thenabda hanba leitaba tanglaba communist amani Manipur gi statehood phangnabagi andolon da saruk yarbugi damak palel jail da tha amarom phanjinur thamki loinara miyam gi maroiba issue kaya ga mari leinana party na sangsin khiba yousing da su chithaba leitana saruk yaramki mahang manum matam chadan laikhidaba CPI gi chauna mangjaba amani haina su mahang sinthaki idam da masigi amatangareba laisem ngaidagi leklaba yelho inat masana thangta asibu tungi mirol singida yokhat piduna amade mahi asibu horokliba mirol singda hendaba yade haiduna sabu thodang lobiramba wagwai mayai lekai dagi Sintakpurel yumnam amumsana khanghodna laikhibda kanglei Indigenous Martial Arts and Cultural Society ki marks ki makai dagi awab nungai taba phongrok lei loinana imung manunggi awab da su saruk yarak lei Sintakpurel asina thang tagi mahi asigidama kathok piramba lobiramba thodang sing adu ngasidi mention mangamdara hangdro lehorgani masimak thang ta mahi asigi mahiroi sing amade lamdan sigi khwaidigi sawba mangjaba ama ohirogani haina kimangaks ki cherol sina makata na phawdrokli COVID-19 gi anisuba web lakpagi awaba si yangbiduna lanai bank singna sendoi khomba lepyu makata na sendoi lobo matam dasu compound interest ta lobigano haina kaksing Kunai Sakhat Hanbalup KKCL na mari leina singda appeal tarokli KKCL gi Information and Public Relations Secretary na thokpa serolamada pallibadi hojik COVID-19 laisat ki anisuba web leptana sandroppaga loinana misimina amadi nabagi sang aduki matik wangkhalakle kaksing manung asida su nabagi sang wangkhalakpargi kaksing gi laikai ayamba containment zone lauthokre kaksing district ki ima kaithel sing makha taba order ma thokri phawa thingin khre asiumba serak sida lanai sendoi sawa bank kaya gi sendoi khomba lakuna mana masing yonjaba apipa karbar tawa miyoi kaya di kokta khud hamnare asiumba microfinance institution kaya gi akanba pressure kaya na maram oiduna thabak suwa sataba yadabana thabak suwa lalorik tawa thokna badi containment zone thamlubagi athal lerek laroi hiramsi matang dasu district administration kaksingna ahan miyeng sangbiu Laikai kaya containment zone thambana thabak suba noma satpa yadabana laikai da marup tender stock payment singba sanariba miyo singnasu laisat asi lakshan riba phawba miyo ba jati gi thengnariba awaba singasi khanbiduna tawidanabasu appeal taroklei nakalamoromda microfinance institution singna sendoi lawda lawning bamong lawriba si Money Laundering Act 1949 bu mapung phana regulate tawnaba amade register tawdaba microfinance institution sing district asida lehendanaba thorang lokot piu Lakhat Pinabasu District Administration da Hajarakle.
हंदक पांथोखिबा वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन दा मपुंग फाना मेजॉरिटी फंगलबा तृणमूल कांग्रेस की लुसिंगी ममता बनर्जी युमसकेशन नुमित्ता अहुमनक सुबटाम की चीफ मिनिस्टर वासक लौरगनी ममता बनर्जी हाइकिबा वाफम सिंगी मनुंगदगी खरदंग पल्लबदा बीजेपी बु माइथिबा पीबा ngami अरोइबददी डेमोक्रेसी ना ngami हाइबनी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना बीजेपी दा हेन नुक्सीबा तौरोइदबनी बीजेपी सी कम्युनल पार्टी अमनी वाथोक सेम पार्टी नि सासिनब वीडियो कया सेमलगा प्रॉब्लम कया सागतली सेंट्रल पावर सिंगु लानसी नै ऑक्सीजन मियाम द पीदे पॉलिटिकल ऑक्सीजन दरकार ओइबदी बीजेपी नि मियोय करोड़ साम कुंथ्राबु वैक्सीन काथोनमगिदमक करोड़ लिसिंग कुंथ्रा करम दरकार ओइबनो अमरोमदा बीजेपी ना पार्क सिंग स्टेचू सिंग सेमबदा अमदे गवर्नमेंट बिल्डिंग सिंग सेमबदा सेनफम कया यामना थादबगे हाइबदु मियाम हेन खंगनरबनी बीजेपी की मियोयना फाव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमदे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह याद्रबनी वेस्ट बंगाल थोखिबा हिंसा की थबक पुनमक बीजेपी ना थोनबा प्रोपेगेंडा ngaktani बीजेपी माइथिरबना हौजिकति मखोय इरांग सागतलरोय हंदकति माइ पाकलिबसि मियाम की माइ पाकपनी हाइबा वहमसु ममता बनर्जी ना फोंगदोके अमरोमदा वेस्ट बंगाल दा मिखल की मतुंग दा हिंसा की थौदोक थोलिबसिंगी मतंग दा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना स्टेट अदुगी गवर्नर जगदीप धनकर गा फोन दा वारी सानखरे वोट मसिंग थीबा लोइबगी मतुंग दा थोखिबा हिंसा की थौदोक सिंग दा यामद्रब मियोय ट्राइन थोइ सिखरे थोखिबा हिंसा की थौदोक सिंगी रिपोर्ट अमा सेंटर ना कौरखरे गवर्नर ना हाइखिबदा स्टेट अदुदा थोखलिबा हिंसा यखाइ थिंगाइबा पोचै नमद्र मुनबा अमदि मिहातबगी थौदोक वाथोक सिंग थोखलिबा अदुगी मतंग दा येंसिनबा ममता बनर्जी गा सरक यामिनरी बीजेपी की लुसिंगबा अमनदि थोखलिबा थौदोक वाथोक सिंगी मतंग दा सीबीआई ना थिजल हनगदबनि हाइना डिमांड तौखे बीजेपी की वर्कर्स सिंगदा अटैक चथै हाथ पटुपगी थबक तौई अमदि नुपी सिंगी काय खुमरा मंगहलि हाइबा वाफम पल्लदुना सुप्रीम कोर्ट बीजेपी की लुसिंगबा अमना अपील तौखिबा लैखरबनि हाइरि दिल्ली गवर्नमेंट सिटी अदुदा लैरिबा रेशन कार्ड होल्डर सिंगदा थानी लेमना सेंग पिरगनि हाइना लाउथोखरे नेशनल कैपिटल सिटी असिदा लैरिबा मियोय लाख 192 रोमदा थौरांग असिना कानबा फंगलगनि मीडिया की मियोयसिना वांगलंगदुना दिल्ली की चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ना वाफम अछि फोंखिबनि चीफ मिनिस्टर ना ई रिक्शा ऑटो अमदे टैक्सी ड्राइवर सिंगी ओइनसु वन टाइम फाइनेंशियल एड ओइना लुपा लिसिंग मंगा पिरगनि हाइनसु लाउथोखे इंडियन प्रीमियर लीग गवर्निंग काउंसिल अमसुंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई की इमरजेंसी मीटिंग अमा पांगथोकलबा तुंगदा इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2021 सीजन से मतम कक्तुना यैथोकरे हाइरि बीसीसीआई की वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ना वाफम से मीडिया दा फोंदोखिबनि हौजिक इमेज पाउदम लोसिंद्रिंग मायोइना मियामदा निसिंगजबा अमा कोविड-19 अनिसुबा वेब असिगी चैथेंदगी गाक्थोकनबा अखोय खुदिंग वैक्सीनेशन काथोकलसि लोइनना मास्क सुपा सोशल डिस्टेंसिंग नाकपा खुदसा तोइना हैंड सैनिटाइजर नत्रगा साबोना हामदोकपा अमदि मियाम पुनबगी थबक थोरमसिंग लेपतना कोविड-19 लाइचतपु माइथिबा पिमिनिनरसि हौजिक अरोइबदा मुरोइ पाहम पिजरी इंडिया दा हौजिक फावबदा कोविड-19 लाइचना सेनखिबगी मसिंग लाख अनिगा लिसिंग कुनिथोय सामिगा सुपना निपान सुखरे लांगमिदों हायर सेकेंडरी स्कूल अमदि लांगमिदों ड्रामेटिक यूनियन हॉल हयेंदगी कम्युनिटी होम आइसोलेशन सेंटर ओइना मथौ तौबा होरगनी लोइना तृणमूल कांग्रेस की लुसिंगी ममता बनर्जी अहुमलक सुबह ओइना हयेंग इंसकेशन नोबिता चीफ मिनिस्टर ओइना वासक लौरगनी नसीदी पारम सनुकजबा मतंग असु लोइजरे मियाम अमुकना खुरुमजरी